Ngasigi video seisa aina try tawjaba skincare products aduga makeup products khara mayam da uchage mayam na ningsing bigadabadi aigi sinfam jagi matungina haiba products sing ase makhal try tawjabani ado mayam di haiba mayam se leibagi mathau tade aithoi skin da tangai phadaba khara khak tu sizna viraga loire adubu aigi di mayam na hangakpa matamda karamba products chanagani karamba products sizna gani haibina chingba recommendation sing do ai isamang na try tawragadi hena recommend tawuda nuai jabdo adugi damakta aigi oina makal try tawjabani ado mayam di sumaina mayam collect tawbagi mathau tade sise ningsing biu. Used to be frightened, jumping from mountains, but now I'm enlightened. Ahanba section asidi oil based cleanser dagi hana hore aduna ahanba sunscreen lokthokpa matamda aikoina oil based cleanser siznaba yam darkar lei sida leiribasi Clean It Zero ga Hamish ki oil cleansing balm aduga mathangdana amuk Muji gi Japanese brand amani sigi oil cleansing aduga mathangdana amuk Face Shop ki cleansing oil. First step of cleansing loiraba matungda second step ta water based cleanser da sida leiba section asi Face Shop ki rice water adai Cosrx CeraVe adagi maningda leiriba sina Japanese brand Senka sisu yam hena nungai boy de mathangdana Thai brand sisu aina try tawjabani skin da kashu nungai boy de aduna dum season adabi de laikre aduga mathang sisu Thai brand ne sida bude dum phawe ado aigi oina de aigi skin da yam nungai bo oi de mathangi section asidi exfoliation section da la si aigi se anambana chemical exfoliation oina leire physical exfoliation di subna tangi sigi skin food ki rice scrubs oina seasonare seasona bude yam nungai skin yam no soft ho hele si aigi video da su mayam uchakhrabani aduga sina chemical exfoliation ordinary ki si sam seasonable nungai aduna chemical exfoliation sidi ai makal try tawjai kaino da ai skin da hena seasonable nungai ba effective oi base makal try tawraga khangjai ba adugi damakta ina seasonable ni akupa marol yengning ba targa di ai chemical exfoliation gi video mamang da semjakhrabani adu do yengage hena details engbi ba yagani tina mo Paula's Choice ki yam famous oiba exfoliating keno amani toner makal mani sisna ba yam nungai aduga mathang sina mayam yamna khangnaraba sambai mi gi AHA BHA toner su nungti sisna biganu once a week kumba sisna biu natraga twice a week. Mathangda toner section da la si toner si haidi ai skin type hongakbagi matungina ai makal sizna jai sigi fresh ki toner se yamna hydrating oil rose water petals yawi manungda aduna si sima winter sizna ba nungai sina pyeongkhang yul sina skin je sensitive or kan da sizna ba nungai haitar essence toner ni mathangna Laneige ki cream skin refiner si su aina morning da sizna ba da yam nungai mathangina Muji gi toner si su dum ai alternate silaga siznai sina Etude House ki Sunjung gi relief toner sisi anamba matamda dum sizna jai na loidore sina mu hada labogi lotion/moisturizer hai tare si summer da sizna bagidi amtina nungai toner sizna dabida direct sizna badum yai sina mu Claire's ki supple toner mayam na dum khangnar ba sensitive oil ko matamda sizna ba nungai aduga maning da laiba sina mu sina essence ai pangna sizna de si jim khak try tawbani ado yam hena sizna ba oide skin type ki matungina ai hongakpa ki matungina sizna jai aduga si toner sina Ample and si se Korean brand ni aduga sigi brand je nauna ai try tawjarakpani aduna yam hena experiment tawseri kana si se yam chawa toner ni 600 ml oido si je packet se hangjadri ai sizna jaraga mayam da khanghanjarake serum gi section da lae sina Gravage ki vitamin C serum one of my favorite mathangna mayam na khangnarba Claire's ki vitamin drop sisu dum skin dry or pamatam da sizna ba nungai aduga mathangi sina resveratrol 3% plus ferulic acid 3% haibasi antioxidant makalamani aduduga sisina amuk sambai mi gi vitamin C serum aduga mathang sina Zumiso gi vitamin C serum ni haiba vitamin C serum asi ai gi skin type hongakpagi matungina ai sisna jai aduga maningda leiba sing-sina vitamin C din natre adu Gravage ki magi atopa makal niacinamide adagi di hyaluronic acid alpha arbutin magi makal mayam amale adu aina try tawjage na lawjabani try tawjadri tawrakanda mayam da khanghanjarake mathang sina amok nungdang da siznaba treatment serum hai tare mostly anti aging serum gumada lakjare sina rosehip seed oil adigi di tamanu oil adigi ordinary gi buffet aduga gran active retinoid 2% emulsion adigi di retinol
0.2% in squalene aduga mishagi time revolution haiba singa si anti aging gi damakta siznaba treatment ngatani aduga sina haigi yamna siznaba yam nungai ba siznaba da yamna luxurious feel toba product amani suhasu gi sigi emulsion si ju siznaba da yam nungai magi concentration si ginseng yawi aigi mamang gi video da so dum aina uchakhrabani aduga taiba matam da skin da dum hek taiba loiba ga skin da chupsan gi aba dum haidi yam kuina skin da tonga leite skin da chupsan gi aduga magi texture si ju siznaba da yamna nungai mathang sina aigi backup ordinary gi granactive retinoid 2% emulsion is na yam nungai aduna backup ama thamjabani aduga maning da laiba oil sina ai face oil yam sizna bani na jojoba oil castor oil ai skin hongpagi matungina aduga sina muk eye cream sigi time rewind sisu taiba nungai aduga mathang sina amok diapredi gi eye cream sisu adum ai under eye da dum sizna jai nungdang da mathang sina amok treatment gi products hai tare sida dum la sisna mu ekhoi gi skin gi specific target taw matam da ina sizna jaba products natani niacinamide 10% plus zinc 1% leire adagi di peptide shots isu anti aging makhalamane aduga treatment oina isi marmakta sizna isuga sigi magnesium ascorbyl phosphate se amna sizna ba nungai ba product amani phangba yamna wai aduga sigi azelaic acid se ekhoi gi mahin kari kra tawba khotba treatment haidi acne gumba tholokba matam da taiba nungai aduga si ample n gi ceramide shots isu siznabada yamna nungai ma se haidi ekhoi gi skin da brightening oiba adu khata natana skin yam hydrating oi aduga yam nungai man bagi loi kra kanda amuk sizna na ba haina ina backup product ama thamjabani ado sigi line je ai kana try tawjari sizna ba nungai aduga siju ample n gi peptide shot ki package amani sise loi kra kanda sizna na ba ina thambani sigi brand je no one no na ai try tawjarakpane aduna makhal yenga ga haijarake aduga amuk mathang da backup ama muk laire sida niacinamide ki sina muk mamang da sizna ba loi khraba nga tani sida ista treatment gi loijare hojikna amuk moisturizer da lakjare moisturizer si ain haijaba skin type ki matung ina sizna jai sigi Metsera gi return cream je ai gi khwai digi nungai jaba moisturizer amani treatment khakta tana yam hydrating oiba moisturizing oiba oi aduna sise ai backup oina minna karam dana mayam ama thamjare ama loikra kasu ama taina baina kaigno da mase phangba yamna wai aduna sisima leijare aduga mathangi moisturizer da sigi COSRX ki rice mask si nungdang da taiba nungai skin guma yam dry oirakpa matamda aduga sigi sunjung gi sika balm sisu aina skin gi sensitive oirakpa matamda sizna na ba thamjabani aduga sigi snail gi COSRX ki sisu agi skin gi texture gi matungina sizna jai Claire's ki sida leijare sina day time da yamna light oiba moisturizer sizna ningba matamda sise dum taiba nungai aduga mathangda sambai mi gi sigi sina skin irritation oirakpa natraga uring macha guma tholokpa matamda haidi recovery oina taijai ayukta aduga sina mo collagen gi moistful collagen sise yamna sizna ba moisturizer mani manam su yam nungsi ado anambana sise dum sizna jai aduna ma se packet ani ahum mugai ngonda lairi hojikidi aduga sina Aveeno gi sina skin yamna dry oirakpa matamda sizna ba moisturizer ni aduga taiba matamna maji taiba ga dum satlauna chupsan gieba aduga skin da yamna dry oiraga hadi mathakta lek marek thokhan bada du oideba chupsan gieba aduga mathang sina amok aigi adum sizna ba moisturizer hagadi ordinary ki natural moisturizing factor ma se taiba matamda ahan ba taiba matamda ikoi gi skin da ngauraga lei pak hek chupsan de adubu ngaktang leiraga di satlauna chupsan ge aduga skin type loina bakta sizna ba nungai ba moisturizer ni haijaningi aigi motadi stage da moisturizer loire mathang da muk sunscreen da la se sunscreen se haidi skin type hongak pagi matung ina dum change to wai si se pure togi comfy water si su na banungai mathang da muk pure togi si ju centella level unscented sun adagidi essential oil free oil bayam sensitive oil kan sis na banungai du si ju Japanese brand amani can make dum nungai oily oil skin gi da makta di du si na igi favorite sunscreen NSA Japanese brand sensitive oil ba matam da si na ba sunscreen ni aduga ma se haidi yamna liquidy oi aduga taira kanda skin da yam irai line chupsan gi aduga skin da ngauraga leite khajitang budi slightly ngawi adu erga ju skin da glow ama pieba sunscreen da taiba matam da aduga skin da thagalaga su leite aduna skin da yam phaja hale sigi sunscreen se aduga mathang sisu atopa makhalamane aduga amasina normal skin da dum sizna ba yaba aduga white sina sensitive skin gini aina NSA pamjabagi chang se siju magi small kit makhalamane NSA ge sunscreen makhal laina try tawna
ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯂꯧꯖꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁꯦ ꯁꯟꯁꯀ꯭ꯔꯤꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯣꯞ ꯐꯦꯁꯀꯤ ꯁꯟꯁꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯐꯣꯔꯗꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯟꯁꯀ꯭ꯔꯤꯟꯅꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯃꯊꯪꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤꯛꯁꯆꯔ ꯑꯣꯐ ꯐꯦꯁ ꯃꯤꯁꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯐ꯭ꯌꯣꯡꯈꯥꯡ ꯌꯨꯜꯒꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯐꯦꯁ ꯃꯤꯁꯠꯅꯤ ꯇꯣꯅꯔ ꯃꯤꯁꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯃꯥꯏꯗ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯁꯦ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯂꯤ ꯏꯪꯊꯝꯊꯥꯗꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯦ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯊꯕꯛꯀ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔേ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯁꯤꯌꯣꯔꯤꯁꯀꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯏꯁ ꯔꯟꯅꯤꯡ ꯑꯥꯎꯠ ꯃꯤꯁ ꯑꯣꯏꯜꯒ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯇꯦꯛꯁꯆꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯂꯥꯅꯦꯖꯀꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯝ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯁꯤꯁꯨ ꯔꯤꯐꯥꯏꯅꯔ ꯃꯤꯁꯠꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯤꯁꯁꯦ ꯇꯣꯅꯔꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯅꯤ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯊꯪꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯕ꯭ꯔꯥꯟ ꯄꯤꯡꯛ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁꯦ ꯋꯥꯠꯁꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯛꯑꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯅꯤ ꯁꯤ ꯕ꯭ꯂꯔ ꯀ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯨꯗꯤꯡ ꯀ꯭ꯔꯤꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯀꯦꯌꯔꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯖꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯪꯖꯒꯅꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯅꯤꯁꯐ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯥꯁꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯍꯦꯠꯁ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯥꯁꯛꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯥꯏꯑꯦꯐ꯭ꯔꯤꯗꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯥꯏ ꯄꯦꯠꯆꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯂꯤ ꯗꯥꯔꯛ ꯁꯔꯀꯜꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯠꯇ ꯀꯨꯂꯤꯡ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯜꯅꯦꯕ ꯃꯥꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯦꯞꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯞꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯐ꯭ꯔꯤꯖꯇ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯏꯪ ꯏꯪ ꯂꯥꯎꯔꯒ ꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯝꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏ ꯃꯥꯁꯦ ꯐ꯭ꯂꯦꯕꯔ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯊꯪꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯔꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯁꯥꯔꯦꯛꯁꯀꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯃꯤꯁ ꯀ꯭ꯔꯤꯝꯁꯦ ꯎꯔꯤꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯄꯥꯗ ꯁ꯭ꯄꯣꯠ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯖꯨꯃꯤꯁꯣꯒꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯄꯣꯠ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯀ꯭ꯔꯤꯝ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯇꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ ꯀꯣꯁꯥꯔꯦꯛꯁꯀꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯦꯠꯆꯅꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯥꯏꯖ ꯃꯈꯜꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯎꯔꯤꯡꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯁꯥꯏꯖꯇꯨꯒꯤ ꯃꯈꯜꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯎꯔꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯩꯕꯤꯔꯒ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯦꯀꯞ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤꯃꯨꯛ ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏ ꯂꯥꯅꯦꯖꯀꯤ ꯂꯤꯞ ꯕꯥꯝ ꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯃꯊꯪꯒꯤꯅ ꯑꯦꯁꯇꯦ ꯂꯣꯗꯔꯒꯤ ꯖꯁ ꯁꯦꯝꯄꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯠꯁ ꯈꯔꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ 7 days ꯅꯨꯃꯤꯠ 8ꯅꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯊꯝꯖꯕ sheet mask collection ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯎꯔꯤꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯗꯤꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯇꯦഡ് ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯖꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯁꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯀ꯭ꯔꯦꯐ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯠꯁ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤ ꯀꯣꯔꯤꯌꯟ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ matcha hem hydrating cleanser ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯏꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀ꯭ꯂꯦꯟꯖꯔꯅꯤ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤቭ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯁꯤꯅ ꯈꯦꯜꯔꯨꯌꯥ ꯃꯥꯁꯤ exfoliating chemical exfoliation ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ once or twice a week ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯁꯤꯔꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ Great Barrier Relief ꯁꯤꯔꯝꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯗ irritation redness ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯀꯟꯇꯦꯅꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯤꯔꯝꯅꯤ Beat the Sun ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ NSA sunscreenꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯋꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯟꯁꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯀꯦꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯠꯁ ꯈꯩꯗꯤ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯀꯞ ꯂꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯂꯥꯛꯑꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯀꯞ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ BB ꯀ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯅꯝꯕꯅ BB ꯀ꯭ꯔꯤꯝꯗ ꯁꯟꯁꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯗꯦꯂꯤ ꯋꯦꯌꯔꯒꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯖꯩ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯚꯤ ꯑꯣꯏꯒꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ BB ꯀ꯭ꯔꯤꯝꯁꯦ ꯇꯦꯛꯁꯆꯔ ꯃꯈꯜꯗꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯦꯗꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯅꯝꯕ SPF 50+ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯕ BB ꯀ꯭ꯔꯤꯝꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯠꯕꯣꯒꯤ ꯁ꯭ꯅꯦꯜꯒꯤ ꯁꯤꯁꯨ BB ꯀ꯭ꯔꯤꯝꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯒꯤꯁꯤꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯣꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤ ꯄꯣꯅꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯕ꯭ꯂꯔꯤ ꯏꯐꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯀꯞ ꯇ꯭ꯌꯨꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯅꯝꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯖꯔꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯎꯗꯔꯤ ꯐꯤꯅꯤsh ꯑꯃ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯇꯣꯟꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯩꯕꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯂꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯝꯕꯤꯅꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯤन ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯗꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯐꯦꯛ ꯑꯃ ꯄꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ Innisfree 3.1 ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯀቨꯔꯦꯖꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯆꯨꯁꯤꯅ N27 ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯉꯧꯗꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯇꯣꯟꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯣꯖꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯂꯔꯅꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯒꯤꯁꯤꯅ Estee Lauderꯒꯤ Double Wear ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯃꯉꯣꯟꯗꯁꯨ SPF 10 ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯠꯁꯤꯅ 2W2 ꯁꯤꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯣꯠꯕꯣꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯃꯤꯡ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯀቨꯔꯦꯖ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯃꯊꯪꯒꯤꯁꯤꯁꯨ Estee Lauderꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯝꯄꯜ ꯁꯥꯏꯖꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯂꯔꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯂꯧꯕꯅꯤ 1C1 ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ Innisfreeꯒꯤ ꯀꯨꯁꯟ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯀቨꯔꯦꯖ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ
cushion foundation se ai yam hena try tawjadri aduna makhal se yam hena experience laijadri ai makhal try taw haijarake sina amuk eyeshadow makhal laijare sigi oddbo collection gi eyeshadow si aina mamang da video ma semjakrabani aduda kayumba details yengning ba taraga de adugi video duda yengbiro aduda aina eyeshadow sing se amamam tawraga ucharaga color sing do uchabani aduda yengbiba yagani sigi sidi aina som kabak sabak uchabani mogi packaging je yamna phajai aduga color sing is pigmented oi duga mamal si su hongbani na haidi yamna nungai bai shadow mo oi heleba mi khudimang na leiba su ngamba duga machu ju phajaba oi aduga packaging ju phajaba oi ba duna affordable range adi oddbo gi collection se yam phai na khanjai tawdabu moise India da available oidabanina haidi laibdo khara nungaite ado India da phangakpa yaina khalle kaima phanga ga di yam nungai gani sina blush ni aigi makeup tutorial video sing yengba sing nadi dum ubiram gani aina toina dum seasonaba oddbo gi se aduga sisna mu James Charles ki eyeshadow palette aina mamang this is na ba uchagrabani si se sisna ba colors yamna pigmented oi duga makhal yawe color 39 yawe duna sisna ba nungai sigi eyeshadow sisu mathangdana mo highlighter da la se highlighter se ainis da laiba sing se sisu anambana oddbo gine oddbo da tab da warmani do product is na banungai wena kai pai le sina concealer Maybelline gi aduga mathang sisu concealer ne oddbo gi sisu aina dum aigi video sing da sizna ba ubiram gani aduga sisu skin highlighter ne liquid oiba aduga sisina amok NYX ki highlighter aduga sisina Intuit ki highlight contour da wasizo aina dum makeup video sing da adum to ina sisina ba umiram gani sisina ba da yam nungai yam handy oi size ju pikpani na aduga mathang sina sizu highlighter ni oddbo gi aduga sina agi contact lenses makhal machu hai tare sida leijare sisina mu eye products ngata hai tare aduna sida leiba si fake eyelashes adagi di eyebrow pencil adagi di brush adagi makeup fixer hai tare ko MAC ki sisina makeup tawdringai da prep tawba aduga loira kanda spray kamba matam da makeup se koina chatli adugi da makta sisina banungai sisina amuk dewy finish oiba NYX ki adu smile tawdana atopa sina oddbo gi amuk eyebrow products hai tare aduga sina eyeliner adagi di mascara adagi di eyebrow gel adai sisina mo eyelash glue sisna yam nungai ba brand ni si Caddy Doll gi se loishalakpada lip products som do ina la si sta laiba si lip liner lip gloss lipstick adu manga tani aduga si gi Kiss Beauty haiba si jo aina oddbo gi aina collection oina mayam da video ma semjabada da akupa ma roll color sing je loina uchakrabani aduga sida laiba sing se lipstick makhal adu manga tani sisina oddbo gi amuk lip liner hai tare monda machu makhal yaure aduna sida mayam leijare aduna lipstick makhal ga pair up tawbagi this is na banungai duga sisu atopa nude shades tagi hauraga MAC ki shades adagi sisina mo Estee Lauder gi sigi shades ju yamna phajaba shade ni neutral oiba shade ta leiba hai tare aingonda yamna neutral oiba machu je pakna leite aingonda khar pakpa watli aduna aingonda khajiktam khak lei neutral shades ta yengba matamda coral peach pink red adugumba singdadi adum variety makhal lai sisi aina more hedagi lairakpani kari brand no khangde adum yam hong lairakpani adum machu je phajaman bagi sisna banungai sina Intuit ki smain tawdana lipstick singje makhal lai phanayam ju mangre aduna sina hojik laiba singji ngatani matang se is 2020 gi chahi loishalakpa ji gi oina ai skin care closet ki tour macha ma tawjaba loijare aduna mayam da in hygienic body skin care natraga cosmetic products sing je mayam leibagi mathau ta de somna darkar leiba season aba toina season aba sing adu khak season bi u haidi mayam na trendy oire mayam na leiraga season re ne hekta season bi ganu paisa tingna bani ai gi di sinfam jena tangai phadagi bagi tawbani aduna si se mayam ding sing bi u thank you so much for watching bye bye